برلمان کردستان روشنین یاسایی و نیاسایی لدار دخه و جوینین پنج آلی دنابرا هیزن سیاسی دا تینه لدار خستن لسر درش کرنا ولایتا سروک مسعود بارزانی ماوی 2 ساله. انجمن خوجهی انجمن اجتماعی کردی لدیرک دبینه اف قیران چکریه و دستوردان دولت هرمی تدهنه. دبینن افتشی دبن کردستان دبن ایرو نه او ظرفن کو کرد و حسابات بهفر بکن دستن اجندن اقلیمی هنه تیده جبوی کاغذ کردا ومصالح كردات هيك الهف بكن ويك ريزيا كردات هف بدن ام دبينن جلك ضروريه كو دفع ايرو وانا كو كيا بردن وليك ريزيا خو فكرن جبر شر داعش دمنطقه دا ايرو سر پشتا كرداش بري هر كسي پارتی دموکراتی پیشورو دبیجه ام نشیرتا لهیزن سیاسیین کردکن لی ام دبیجن ایرو ندمه وکرنا وها بابته إيفياما أف وقت إيرو نا وقت إيفينا كوكيا بكاربن أف أطراف السياسي بقن حلكي كو أو حلا ملتي كرد باشور دا جي رادي بوش مصلحاوي ملتي بي جبر أف ظرفي وأف هجمان سر باشور داتي أنسر ملتي كردتي إيرو نا وقت وانا كوكيا هيفياما مصلحة ملتي كرد كودا ويبكن وأمبويرن لبرو واجی و پارتیا وکهویا کرد بجا اف پلانکا و مبز جه پروژه نتویه کرد و سروک مسعود هلگره اوی پروژه ابنا مخططه يعني بلانك ابراسي تكرن وهيفيا ما اوا ام قاربن بيشافا في بلان بسكنن غير ام بخوازن بسكنن في بلانان لسر دوز عملتي كرد ام شخص مسعود برزاني براستيجي ام البشتوي بسكنن جبرغو ايرو قضيه كرد دكاري بيجي مجسده دو شخص ويدا جبر ايرو او بهتر دكاري خدمته جيركي لسر مستوى اقليمي جي ولسر مستوى ناف دولتيشي سروک مسعود بارزانی د چپر رومت ده د کلکا پیشمرگین قهرمان ده دجی داعش شردکه و دناوند ناف دولتی ده جبور راگهاندنا دولتا کردی خبات دکه لهن هیزن سیاسی دبن ناو یاسای و دیمقراطیت ده لویران کرنا مالا کردی دگرن جدیر که احمد صوفی آرک